Bogana de Simama Mimobibia Joe Emamakwaba at the Ahenkan 93.3 from Sabrasso. And some who do a nequasie, as a sewer mamma, Monsieur Jad de Bassomo. Na and seven in a diabob one of the frequent upper newsroom about Betanama me equia Fracoma Studios or Batampa. Maybe to jump the amount and you know, Ahenkan Kasiebo, the Obatia Ebi and said. Deputy Minister of Justice here, Madam Diana Asuna Badapa. What the two jaya watchers, a woman them Rafufra, Basana Baya. One more enya samono. Woman so Edward follow from them was some Atamdibian Womubua, and also and some Ayabibia one as SCE. Obetimunchi the Mopa. Sanso and I will call Ghana Center for Democratic Development, CDD Ghana. Araba kwa wadijuma ni juma wa hoya professor Kweku Asare wadia tudwa ya watche se ene said ya auditor general report ne ba bote so ansem bi apiapia mo che se enya ade e bekwa kwasi bibie sansa afi bia ya ba enko ba bia na obetemu nkire mo pa sanso na communication team member the New Patriotic Party NPP amanyoko no ore Kofi Tonto e dia tudwa ya watche se na nandu dan Kweku for the atudwa ya watches a free senior high school na ebe kwosua jane na so pintin na ubetimu nchemode sembi aka ho sanso na kokobon so akwode ama na asefo papa e dia fa ho ensem weni afofro bi na nekwasie yi aya September abosomeda etoso na afimpinu ene aduonu mienu mede eba besom na wudi mecha be fontinta no so YouTube Ahenkan 93.3 FM. Subscribe click adoma no so adoma ne bebo wonka ye Facebook ye dedem atopa he de mekoto Ahenkan 93.3 FM fa comment ni go share SMS de abram 0594841044 0594841044 the for ba make kan kama ede amawo na enumre abofa one mato sika gu me so aye Alhaji Hankuri Enterprise provisions papa pa de na kache ena wasa akwaje bia Jubilee Hospital so wo bo adwuma papa esansa pomuden aso ya ne se ati ba no wo agibi wo maso entapomuden nsam de jaja na so pa e Jubilee Hospital aye bebuo Proverbs ya abebuo competition no eno so wo de musika abesoma sen jumo heba mixture edi jumo heba mixture de abedwama so jumo heba capsules so ba eno so ebo atu ya de wa hodo no ase ODI Electronics esu ekrayemu adwumrei midin edi akosua adepa Dumas information centers bebro aduonum ena eto Kasiebo no apete life afi Kasiebo no enchiremu enie Meshan Samnasi Edia Free Aye Atemwa Ensemona Deputy Minister of Justice Aye Ononyam for Dina Asuna Badapa Wadi atudwa ya watche se Asyo ya wanomo ahwe atemwa nsem Metra Justice metra se obu onoma odi bone na yede ne kwa asem dibia bia bo no na judge na wote eye poachi na wototo niema na wobufo ewo hono no ana wodi asem no onu ankasa timi kotebiri ene enfiedudu a wono de beba nipa kura sabe wakwakodi bono de odi ato ne konso no de asoa ne tose wokọ afiase sei wokọ akotwa mfinhia du anase mfinhia no mu afiase wakyese ebu onu mokrampa na ya tete ne atepoi esanse enipa na sabe nipa na yede na kwakọja asem de bia no wadi ne bone no na bia sa nipa ne bonyoso enfiedudu a yede amasa nipa ne bonyoso enu nti ne wakukuri no de asoa no na enu na Deputy Minister of Justice Ononyam for Dina Asuna Badapa de atudwa ya watche se wo modern hye kura eba bonte a eno no aye act 1079 ya eno no edi a wo modi atoso ya eba bedujuma pa e wo man mu eno betimi aboa na eniema hodo na efate se rape mo na ato afa defilement a wodo se ya obi akwakwasese akwada bi ni ade ene niema bebre kro no bo kidnapping ewudie ene tese eboni a eye boni kese pa ya nkofo di wo man mu obu okra pa sabi otimi kofa apoche no afa ne to ene aponchi o ne be ma na esiso na ne wachi aponchi a nipa obate eketim
akapem akatim akapem no afa ponche no fomfram ebia na de sani pe na kwakoja asem de bia na sabia ponche wura no kwa na bonjo so me na me ma ponche na obi abefo ma ponche ta we de fam ho na jaja kukuru asem na de aso ne pose kwa de afiase mfinhyadu obu nso no wachi obi ne wakunu na eno na eyo no nyamfo dan na asona bada pa ekire se obu onu na sa abone na wokodi ye na bu okana sa abre na wodi bone na be wabro wanom nsa enti na te se nani so ani si one time enti so mo de ne koja asem de bia no a na ase ebre na ye de ma na akwakoda mu no ase ya na entwa yie enti emra foforo kra wo mo de ba no eno no edi eda so eye pli eye bargain na o cha se eno no sa pli bargain no eye de ebe boa na sa nipa no so etwetwa no ho ewo efa baabi o de bitu so wo cha se sa pli bargain ya wo de ba ya eno no ye mra foforo kra eba be boa wo no asabi edi bone na wonu mkoda afiase no chase sa pli bargain no ebe boa kra mpa ma wonu ma egu prison bebrebe ho achoki ya ebi di wo muti akere baabi na ebi so na akere baabi etina wo muto na ba behia eti wo boyi fra bobo de abati hu na ne na wo bi hwia eno kra sa so de yade foforo kra de bre wonu ma da afiase o se ebe boa ama wonu ma egu afiase bebre no eso ate ebe san so boa kra mpa ma wonu ma sabe ye de obi kogina sam de bia no a na essence wo se ye di na sam no amunum hwa na ja yini fie de be ma no na wakotwa ewa afiase no ne asaso na kwakoto remand na remand ne kro be kwo no e chasi ya jeli no otiminda remand abe mfie pepepepe na ne tam nso ye de ne baba court ne asaso de afia ma ne so nkokoda bo chase sa pli bag yi ba ebe boa ama wonu asabia de omokoto remand no krampo no wo mo bre na ye de ma wo no esoate wonu ma ye de omokoto afiase fo no so wo mo so bete na ononyafo atunaba da pa etwa so de bi kan wo kire mu. Changing the law is one of many reforms being undertaken by the Office of the Attorney General, specifically by the Honorable Attorney General, Honorable Godfred Yeboadami. The legislation we're pushing on the community sentence. Now, the whole idea of plea bargaining is to achieve mainly three things. Is to avoid the protracted trials, delaying trials, and thereby ease off the congestion that we have in the court. One of the main goals of plea bargaining as well is to decongest the prisons, because of course, if persons can negotiate and reach an agreement whereby they are given a lesser punishment based on the lesser charge that they pled guilty to, then it will reduce the prison sentences that we have. The aim of plea bargaining is to ensure restorative justice. Now, plea bargaining ensures that a very critical stakeholder of the criminal justice delivery system, which is the victim or the complainant, sometimes the victim may be there or may be nowhere to, but the victim or the complainant also gets justice. For me, that is it's a reformative step within the criminal justice delivery. Ebusia ononyamfo aye dan na so na bada pa to aso de bi peso a wo kire se obu honma na wakwa akodi bone sabe wakwa akosese akwada bia bia wakoto mona bi ana so wakwa akofo obi yire na aposifo nsa so ne mo eti wo musa so ne mo sa na de na asam ne bedi court ne na ye ehye ade enfie dodo masa nipa no so nkwankwada afiase na enipa na sabe wodi ne bone no nsa nipa ne gina woni hunnim bi entinsama ekoso nyina da nipa yedi ne bone ameche ye victim no wono no ne hu enimu bi na eno na watch sa plea bag yi wo mo de ba ebebo ma victim no so akere na adwen de yemfa nyo ne ko wodi ne bone no te sa emfato be te sa editor afiabofo no reading ahwi na ne so gi ne phone ya wamode ne kwadru asem bidibia no a wo ma ne 10 years 10 years na de ta ne bonyo so esan so bedu adwuma mu asu de bonyo so e ka sa plea bag yi wo anka de ta beka se oh maji me phone de sabi munya no na onko ne baabi na onko ye na adwuma eno na eno onyafo aye dan na asona bada pa e kire se ebeboa ama victim no so akire na adwen de yemfa nya nipa na wodi ne bo no oto aso edibi kan. Restorative justice basically includes the victim in the whole process of the criminal justice delivery system. You know that in Ghana, when you commit a criminal offense, it is deemed to be an offense committed against the state. In the past, the interest of the victim was disregarded. Now, plea bargain, if you look at our provision, it enables the victim or the complainant or their representatives to make an input into the plea agreement that is negotiated between the prosecutor and the accused person to be
extent that the victim may even make representations to object to the terms of the plea agreement, and to the extent that the prosecutor shall not conclude a plea agreement without the involvement of the victim or the complainant. And further, the court who supervises or superintends the whole plea agreement before enforcement is also charged to ensure to invite and in fact receive representations from the victim or complainant. And one of the results, the outcome of plea bargaining is that the accused person may agree to pay compensation to the victim or to make restitution. As we realize that unlike previously, the victim plays a very crucial role in the whole criminal justice delivery system. For me, that is a good thing. Abusia eni ayeti Deputy Minister of Justice Ononyafo Dina Asonaba Dapa Metua enwumre no Ahenkan Kasiebo no eso enekwesi de na udi metua be fontin tan so Facebook Ahenkan 93.3 FM fa comment no go share na unua so enye bi ehwewaje nkyerekwa na betimi da fa SMS de abreye 0594841044 0594841044 de fa ba mekenkan kama ade amawo na eye Ghana Center for Democratic Development CDD Ghana eye oraba kwa wodi ne dwuma ewo ho eye Professor Kwaku Asare wodi aba bonte a wo kire se eniama hodo a eye auditor general de ba bonten so no efa kata dream kankan proye corruption ho no ya ekoso oman Ghana emu na yade a afi biada ekoso afi bia nso wo me de sa report yi ba bonten a enkosi aga na woto ne kasa so chechem na wo kire se wo hwe Ghana se de eniama esi kwa ya de biara da ene aba adwuma wonum egbokoro no ogbo wonum eti chobo eti wonum ewia kas ewia wonum eto ne mafofole fo eto wa aba adwuma efo aso ya hodo mo na eno na owura Kwaku Asare sanso dia pisu bia ma wo chese enema hodo ekoso o man Ghana emu a eye kata se dwurim kankan proye ko ya ekoso ewo aba adwuma hodo ewo man Ghana mu no ye bekoso akọ IMF sa akọ akọ bobesia eso ntwada esa se adwuma bu on ma wukoma obetimi yetimi ma besia ni ya ma ba adwuma ni lo na ye de ama no kwa obefo so atua sa abesana nya kwampa so no obefo so atua enti eka to bro ena de bebre o man no enti eka no so ba sa na sa ban ne pese o ye kwan o pese o ye school o pese o ye niam ahodo bebre o pese ka de atwa na adwuma efo ka na wonya besia no besa so akwakwo na be hefa na akwakwo besana IMF International Monetary Fund ho na akwakwo besia enu ntwe niam ahodo ekoso man Ghana mu a enu no ye kata so dream kankan proye ko ye da biara da auditor general de aba bonten no eyade ekoso na ade ba ko osaso de kan bi ma wo chese ene ukwa institutions ahodo bebre na mu a sabe krono keten ekoso no wonu mu wia pe enkosi hwe na osaso de pisu bi ma wo chese obu akra wo wia na ni nua hu se wo wia na waka na no atum osi wia o wia ya no so aba wawia na no ahu no so aba no so aba bewia enu nti no Professor Kwaku Asare de apisu bi ma wo chese wadie enka be yanka wo monhwe na sa report na wo de aba bonte no wo montoto niam wo se na be ya ebe yesua de ma wo no ma wo mo ho ebo mo se wo mo ede wo mo ahye kata hwe dream kankan eno prayer Professor Kwaku Asare eto aso de BPSO. They are transferring wealth to themselves. I remember in 2006 or something like that. I can't remember now. The years have gone by. I went to Shraj on a similar issue. MP cars. They were at that time. I think they were giving them loans of $30,000 or whatever it was. And I petitioned Shraj and I said, look, this is just a disguised transfer of funds to the MPs. And you can Google that. Shraj agreed with me. So many years after, the 30,000 has grown to 100,000. It's the same scheme. And what I'm suggesting is, as long as we continue to think these things are legal and can be done, then we must understand that we would always be going to the IMF, because what we are doing is, I call it post-revenue collection losses. After we've collected the revenue, we figure out ways to share it to ourselves. Some very few people using different tricks. One of them is you can buy your car that you use for 2 years, which has a value of 100,000 for 5,000.
ti when nyina ye nteni kokoko football wunua ni ma ye mpasa eti ane e basa na no mo diska na no mo chama wo mo ho na wo mo di Professor Kwaku Asare sanso de piece bi ma watch say e was say auditor general report bi e ba bonten ebu anma 2017 baba 2018 baba 2019 baba 2020 baba 2022 krampo asanso aba enti no se abasa na e was say auditor general eden sisi egu akwamo na wonum asabe kata se dwuru kankan proye kun wo mudi apiepie mu no emra ne wo mudi na wada bi so wacha se we krampo da nya no nwanwa esansa afi bi eba akwansa sabe afasa bi a yedi ni Ghana wey auditor general report ya ba akwaya afasa bi yedi ni Ghana nti afi bi a wo mode ba eso enkosi hwi afi bi wo mode ba enkosi hwi Professor Kwaku Asare eto aso in the report, and the Auditor General should do more than just document and memorialize this. He should disallow and surcharge. Moreover, if you look at this particular transaction, it was unlawful. Read the Public Financial Management Act. It says that if you don't follow the Public Financial Management Act, it is an offense. How many of these people are actually going to be put on trial because of this offense? They have a nice paragraph in there. It's an offense, and then you would pay 20,000 penalty units for 6 months in prison and so on. It's all elegantly crafted but never enforced because the system has been reduced to take yours and I close my eyes. When I take mine, you close your eyes. That's what is going on. Anybody who thinks this is okay because it's being done system-wide is not understanding the problem. The problem is because this is being done system-wide, that is why we are suffering. That's why we are going to IMF. That's why all our problems. That's why the hospitals don't have drugs. That's why the roads are bad. And the only way we are going to stop it is to stop agreeing that it makes sense. It doesn't make sense to sell public assets at that reduced prices. Ani ayetie yei aye opening ba kwa wodi ni dwuma ewo Ghana Center for Democratic Development CDD Ghana. Professor Kwaku Asare Ahenkan Kasiebo no eso communication team member Edema New Patriotic Party NPP Amanyo Konowura Kofi Tonto edi atudwa se Ghana mampeni na nado danko akufo do show boy wonyina baby anka Asafri Senior High School no baba ye review ho na woto ne kasa so chechem na wo se na nsanya ensem bia bobo ba monten na nado danko akufo do show boy any Ghana anasa National Union of Ghana student for ekohia twetwe nkomo e ba monten se na nado danko akufo do se ababa ye review na nado danko akufo do so baba se na nado danko akufo do nka so be review bia mampeni nka so be review bia na emomo no ne waka de tra National Union of Ghana student for ne se wano ne de wabia na poato wade ama obia se wo betimi aba beka barasa ba bekira wadwen de afa Senior High School no ho na emomo no wanka so ba be review enti nsema ne na bonte se na nado so be review ta se ntesa na nado so wabia na pon na ko emu finchem adema Senior High School na wone nsentrofo kasa na owura tonto ade be piso wache se Senior High School no krampo ne ehia review bia esa se edemfa so bebre dia ba manfo wono amamo o se sabe first no na awofo no bi kura to wo montoma de ma wo mase wo nyemfa nkɔ Senior High School obitimi kɔtɔn ne papa asase obitimi kɔtɔn kokofuo obitimi tɔn emmefuo ebitimi tima waache etima dɔkon ene ade ede kɔ Senior anase de kɔ Senior High School na nei Ghana mampeni na nado danko akufo atenkwa na wɔno mbremo adu shobo adu gagai adu Senior High School adwen emata wadwe Ghana fo ho na ode Senior High School diaba na aboa yen kwada ba yase 2.2 million Ghanaians a one mo ekɔ Senior High School to asoso ku a na le se ya de papa pa o che se enipa dodo na enenya foso e de free Senior High School no owura eye Kofi Tonto esanso de pisu bia ma wo che se Senior High School policy no ya de a aboa papa ne nya de a na nado danko akufo do aka ne ba bia nso se wono no obegya to e wona koma mu nti obeboa ama Senior High School no akonanim agya na so pintin
Matomebu etie o mampanyi asema wakan. Menti asiemu no mante ne se o mampanyi se yen review free SHS. E nooks ene kwesra o mam. Ene mu raise discussions. Ene o mampanyi ka to so se wate se nipa bebree ka se yen have engagement. No no ne de so free se yen nyina ye be di free SHS ho nkoma onyi ni se boni bia eden ewom. Se wo hwe yen program SHS program na since 2017 aban de buy no. Nipa opepem mienu ene achiri pom mienu ene enya so mfa so 2.2 million Ghanaian children. Sa 2.2 million children. Emu 800,000. Omo de na omo yen kofo a kojo to sankanye free SHS and komo de they will never because we share statistics now be about 140,000 young children and they fall or drop out of the process because capre anywhere or the because inti ene free SHS adarumenti 800,000 children bi ananka omo nya akwanya wo babia minima wofo ana omo ton omo ntoma se ne be ya ne bansu benya akwanya akosuku inti se Ghana mpo ye ton ye last and toma e de ahwa magana ni babia nya suku akwa ne bone ene sen obi pese o ka kire me say yan to free SHS and training to what Ora Kofi Tonto sanso de pisu bia ma wo kire se free senior high school yi ba ye ene ekwa ye akodu baby ebu abeko school sa hodrom ya se aduane ni ho ebu abeko ya se nkwada na ba peso obodo sododo ena niema ye si wanta ho ntiamafo dodo na kire wo madwen de fa ho se ebe ya Ghana hesikafo ho ehiafo ho eti wo ma ehiafo no nkwa ma no enko school ni free na sabe wonu ma wo nsam wo bi wo yesikafo no wo ma no entria sika na enu na owura kofotento dia to so wache se so yesika ni ba ana so ye hia ni ba wo nyina ye Ghana fo wo ma fo no to aba empo nkwada ne bo okura wonya mfinhia no edun wotwe wo ma hyase to aba nto obi ye Ghana ni enti obi a eye koyiko obi a ye pepepe wo nyina da echemu pe akosi pe owura Kofi Tonto e de bi so Nasabi sikani na obi ka se obi ye sikani ana sa sikani no so ye Ghana ni bi ne ba so betimi abaye doctor ya ye no nya sikani nti ne ye o ye Ghana ni akra ni nti ne ye that's the distinction na nipa be brain ti ase anya wo papa ni nti ne ye free SHS so ye akra ni nti ne Ghana da chi nti ne ye free SHS so whether the child is from a rich home a poor home that child is a Ghanaian that child is benefiting from Ghanaian education aban no na afa ho ka omo si ye review no say ye cash implications dia me person ka metimpo ni say yen other portions of our economy, other sectors of our economy, ye lose monies. Nanka yenko close sa niema ni nyina na se ye be fa ni nyina de abeboa free SHS a yemfa meboa sa na ese ye ka fi se Ghana ni ba bia ho hia so ye sikani so ye hia ni the results aba ye nya nyina kire se mofra no ebo mo ho modern minka say free SHS any problem I'll be a liar there are challenges with the policy challenges na a work policy no ho no kire se yen to policy na ntwe ana every year Ghana ban save every parent and about free SHS 10,000 cedi. I prefer a challenged free SHS to Ghana for nkura omoti abontin a omunya education. Fa so beba omo so na bebo Ghana kampo a ye mo sa aka no. Enia yetie ye eye communication team member the New Patriotic Party NPP Amanyo Konowura Kofi Tonto na ebusuama mani dwa emra ODI Electronics etonto home appliances etiapo na ne home appliances no bapa our TV or fridge our deep freezers gas cookers blenders kettle washing machine one card nyina da ODI Electronics etonto ne papa mu papa standing fan ceiling fan bread toasters ni ade nyina da obi na ne nyema na safo safe ade F4 na efe ochese na sika ho ya den papa ntu betime atwa ne kakra wotwa wie ya de wo pe no o de be hya wonsa ubehu ODI Electronics e kira kwa wachema boabo oni Ahenkan FM nyina da ene wodan kromfre no 0550900600 0550900600 na jumo heba mixture aba na no jumo heba center for na dia ba adwama so jumo heba mixture boatu malaria fever se sisi yade obu ane nan na ya ne ya ofa jumo heba mixture ni bi na obobo ebetu afiri so kura oba bosumi aswin sisi ekwohe obo ne nsan no menstrual pains general body pains na honam ya typhoid ane yefumu stomach ulcer ne ade nyina da jumo heba mixture etu ase jumo heba capsules so ba eboa mema no low sperm count kopebi
afe eye STDs nemu yade ahodo nyina da dwumo heba capsules ebeto ase oba na bema uye akatima kapem mpem agro udi wie ya pe no ayeboho kope dwumo heba capsules ni bi na bobobi na ebeboa wo ode pu ni white ni ade beto ase na dwumo heba mixture ene dwumo heba capsules ubenya bia to mamu drugstore heba shop ene pharmacies awodo atem dan odan pharmacy Otini ba drugstore. Always. Afe Kofisco Pharmacy. Kennedy Drugstore. Nana Tumesini LB Amoafo. Obenya Jumondo Yato. Frawamo. 0244043110. 0244043110. Anasa 0201. 672-578. 0201-672-578. Abebua competition baso. Na abebua competition no Kwame Asante atopa he ya wonya 93.3 wono na etina adwuma toto niema be pick forms fidi register free asha asempo deda entifre atopa he ewa homaiso na register 0593 649-595 0593-649-595 Alhaji Hankuri Enterprise Wupe provisions ato rice, more, milo, sugar, milk, solution tape, oil, and more. Ni nada. Ubenya bia to Alhaji Hankuri Enterprise. Na niema no ne bofu bebi egunso ye papa. Ohye won kanu, enti expiring date nkanu. Ubenwa Alhaji Hankuri Enterprise ekira kwan. Ewa atem dan. Wo hye Opportunity Bank. Ana afi South Brim Rural Bank nintem we bia coast on wona ho na abe ho no frɛ no 0245447138 0245447138 Jubilee Hospital aba boama pobodin samagia na so pintin wo mpatam ha esanse wo mo ayaresa bia wo ko ho ya ni tikama ho no asabia bo no akọ a ubensa wote wo mu se wo du asabia obete sent we chen sent konfo na Jubilee Hospital wo sent na kama wo OPD laboratory baby am ka kwhwe o mogye ni ade wo dwonsom ni ade ni na da Jubilee Hospital wo bi baby abakwaje wundo antenatal care onyima ko Jubilee Hospital wo mehwe ama ho atọ theater wo se papa ni ade a won wo bi kese scan machine ni na da wo wo se ye cancel wo ni ye won kyerɛkyerɛ na yade na wo yade na efiri mogye ni ma na so ni padua ni mkwa Jubilee Hospital wani nyina da bia ni yade fa ko ho mo eye clinic ewo ho diabetes for ne hypertension wo ko ho na ma wo mo so ewo nkyerɛkyerɛ ewo ho bra diabetes for ne hypertension for no ekwaje wo mo ndo ko Jubilee Hospital wo mo canteen ekomodo ba bia akwa wa agbo Jubilee Hospital wo na mo je insurance nso ewo ho obo wo kya kwan ewo atem dan abo kwantempo no so amantra ba bia bridge no ewo no frɛ wo 0244575799 0244575799 and that's 0241784645 0241784645 frɛ na any Jubilee Hospital for entwetwe enkomo na wo pe baby abon niema wo dawuro na wonya mfaso bebre tutumi kama na boto fabra Ahenkan 93.3 FM sika kuma bi ne yebegye wo from marketing manager 0244290093 0244290093 afei abusua metoa Kasiebo no eso founder na fe head pastor de ma Ramzia Prayer Center ya eno ewo amana sisuhum poemantemwo Reverend Dr. Nana Techi Esiedu. Wadi atudwa ya watcha se. Enyema hudu asabia kwaso wa ya sabia hudu no mododo na. Ya sabia bi mutimi twana nanom wonse do efra doctor fo nurse fo ne midwife fo no. Na woto ne kasa so chechem na watcha se. Wokwa ya sabia hudu no bebre na sabe te se apemfo edabre ho a. Eye maternity wono mo na. Eniema bebre na ekoso ye ya asefim ye papa na Reverend Dr. Nana Techi Esiedu di apeso watch se etoda sabia pemfo dodo na wonom kwa ya sabia no dodo na kwa wie empaibo ase adentia
essence wo kwaya sabia ho na nurse fo anasa midwife fo na fifi no wo be kọ na midwife wo kra ne fo na omiamia so otumi bisa wo pemfo ansa obeyeden wa ha eso hospital na oba wa nso anyem na wo bisa entene okwaya sabia ne ehwe ne ye no so de ho ya ne basa no de akose beye bi o de se beye bi so susumbo ne dia na akwa wi ompa basa ne obete hiri baba ebe wi eche na yeden baba ya sabia na se enuo na nka wo so wo fa no wantumi amfa no na esense na edi owuo anasa to rentem bi dia bre na bra bo sense obenyima na nipa no oda owuo ne nkwa entem na ebiom reverend the person of what say wo kwaya sabia hodo na mu a apemfo no obuonu ma waka ne na wakwaya sabia na wakwakwo no odu wa na nurse ni no de osho stress watwe ne stress ato ne hwen so no wa bisa obawo ana ba ede mika esu di page na ho wo bre etini pa ne begina hwa no ateso ebeba na ya mutu ebia maame no anhwe ne nkwa akwada no ne nsanka no odi apesa watches sa ne ma nyina da na ekoso ya sabia hodo no e wo se administrators a wono wo ya sabia hodo no eye monitoring wono mo ye hwehwe mu sabi wo mo nja office tena no office washa no na wo mo hono ma wo mo nkukọ various anase department ahodo a waya sabia te say maternity children's ward theater male's ward female's ward wo mo nkọhwe adwuma doctor fo ne nurse fo no wono mo ye hono wo mo je sa adwuma na beboa ama pomodin mapa anase nipa dodo wono mo hwere wo mo nkwa waya sabia ahodo no eso atwa e wo man mo to aso edbp so negligence on duty the first causes of this maternal mortality were hospitals. Number 2 the cadetical attitude Ghana Health Service and midwives need be munu akwadua dwuma wo hodo do na negotiate desire towards provisions wo benya ani wo superiors benya ani papa dia hwe won ahwe se nurse ni bi midwives bi eye dwuma papa na so ye dwuma bone no ero so eni ho the whole facility whole hospital kakaka na not even a single doctor at the midnight obi ani wo including nurses all for ashada enna ye ka won asem say wo mu bi adwuma ye ensani wo mu bi adwuma ye hawadwene enti se ebe den ana no enfa no enti sa asem nsi ya o na jeso obi ani ho na ennu na ebe mani go bebiri na enei enkwa akoda esan meruwa na nei se so obi nyima na akoda se ne nkwa gina owu ene nkwa nkwanta enti ni wo de na masara ye wake up for the mind side for say one na one year na hospital administrator for and say one so one ma wo need that was say enya administrator nkwa na we say one driver car wo komra there be I was so say who in charge na wo different facilities in ade no we re you hospital dia hospital na because the ni you ma pon the baby na ye let's know what me to nkwa no wa be wo pan ya bo na mekai me ba kan tera nurse ni baako wato nkwa makwada na fere no ayebo ho si oditi no so level na wo se du na atra nyame nkwa na je me be reverend doctor na natati to aso biem a wo che se we dia wo srega na mampeni na nadodan kwa kufo de mpenifo wa mo ka bia ye se anese fo no se wo mo kwa suku ni wi a we dia nka animanim ya wo mo posu wo mo esan se ya wo mo tena fie che Infie be mienu miensa ena echi ansa na wo postu ma ya na wo mu refidi wo mu kosua wo school ti ya sa na wo mu kwa ya bia hodo na wo mu ani so mo si wantanto otimi treduro bo ne kra adema patient bi I was a midwifery school now. At Bra would be posted on the motion. The motion was in Fia and then I'm not what the post on Guru, we post in better 3 years, and then posted. We shouldn't forget, said you may be away and it's a wood diaguma to what's on Yumanasia, which next training review. You may be away and it's a way and a wood diakra, which next was some refresh to our review in a special training. Next, midwifery training, no, I feel for 3 years, 4 years, and Tanya posted. How about so that also a nurse? You will have to go to any because all school and Yamo Kusian was preaching. I was not about the one for 2 years over hand. Not the nurse in the Kusian of and yeah, founder. And I've head pastor the ma Ramzia prayer center no ewa amanase ewa suhun krabwa kota epoyamantemo reverend doctor Nana Techi Esiedu aha ene busuabrima kwan na mede Kasiebo no
esina mamemfa amanfo adwenkyere a womo ede ba ye Facebook eye amwani fita ede aba wo kye se wo show your live the first aman kase na eye good news pa news no ekoni zigzagam no size yaw Isaac so de aba wo kye se good evening Ahenkan FM wo se wo mayiko Evans enin tutuka oboase de aba wo se aka Dr. Baomia Esa Hope wo se Nana Adudankwa Akufo-Addo gidi a ewo ni mu no enyira yo egusua ejira na so pintin Ghana fo gidi a wo ni mu no sanse wono kwa na betimi aboa na enema yesi wantan ewo man mu no wasanso pagya na ejira na so pintin wo kya se eni kwa se Ghana fo maka ne mampene John Dramani Mahama akwanya ni biom osinchi akese nko no nyamfo Faustina Emisa eni ononyamfo Dr. Patrick Boachi Yadom ani ononyanfo Alex Blankson Shama ba benya ediaba osi Ghana for monhwe watch out Nana Akwa osi Nana Ekufu Akwa is going to borrow money again no Nana Ekufu Akwa no Adi Supitan so or show live the free Belgium abrochi memo osi good evening akosua ene Ahenkan etiefo ene Ahenkan dwumayefo nyina da na mamefa ba akomienu bi ewo SMS na fe yenko yene wedi aba watch us fantastic news na news no the best no size we premantem osi nchi akese nkoma Felicia Zuke aka Auntie Nana osi onje Kasiebo ne pa ewa anamase yebo asamode a odi free achem kokobin ede eba ye no na we so say news no enjoy yebo asam wokro na de a wode eba ye na we say ye frɛ no eye Garrett odi free odna osi new justice ne law no eye pa etinate se wono so ka deputy minister for justice eye ononyamfo Dina na sem no kire se enke ya de papa pa na de kodi bone na wo hu victim bia obetebirike wobema wo emfie dodo kokodi bone na ye dia wode ba wo se ye pa we so dia ba wo kire se good evening Ahenkan na ye bo adwuma pa wo tien live de free achim ayire bi wo se nchi akase nkoma Evans na afi Aticho Golden Boy wonim nyina ewo achim ayire bi mewe dade a wode efa SMS elde eba ye ntimi de besi ha na enwumre maboafo ye kwabena akim esubo ade hye wona boa ye miamia mfidie na fruma ede ma me ne na tenten kwame asante na atopa henye fidi agura kokwa so de hye benkum ni fa atopa he se Charles Mazbe baby shirt eso de me kwa be afuntinta no so nyankopɔ enhyira the technician on duty eye Billy Man news team ni nada etechire bidin ede akosua adepa Dumas Kasiebo no esi mesia echia mo pi amammo